lijepa obljetnica i jedan jako dobar program. Publika je izuzetno zadovoljna i ono što nas neizmjerno veseli da je bilo gotovo 10.000 ljudi, da su svi se pokušali držati mjera. Previše ozbiljno shvaćamo stvari i mislim da to mora prestati. Mislim da je najveća lekcija svega ovoga empatija. Prvo, drago mi je što ovaj festival postoji. Jako dobri filmovi, jako dobri doku i mislim da Zagreb ovo treba. Trebalo bi ovo biti onako svake godine još veće i veće. Češće. Definitivno. Da. Ja bi ovo da traje duže. To je to. Sjećam se ko doma ovdje jer bio sam, ja mislim da sam 3 propustio. Mislim da su sve bolji filmovi, to je broj 1. Zaključili smo 15. festivala Tolerancije s filmom Koji, jer to je u stvari ta poanta. Dakle, neke stvari se nikako ne smiju zaboraviti, neke se stvari nikako ne smiju ponoviti i jako sam zadovoljan i sretan kao i svi mi u organizaciji što je bilo toliko puno ljudi i dobrih vibracija i stvarno je bilo nemalo.